шануе і паважае колішнія традыцыі, хто ўпарта і мэтанакіравана распаўсюджвае іх у масы, хто адчувае непарыўную повязь даўніны глыбокай і фантастычнай рэчаіснасці. Той мы. У эфіры нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. Прывітанне, меламаны! Выдатны, цудоўны, неверагодны дзень выдаўся. Нядзеля, ды яшчэ і святочная. Віншуем усіх, хто адзначае светлае Раство Хрыстова менавіта сёння. Гэты дзень па традыцыі трэба праводзіць з роднымі і блізкімі. І, што немалаважна, весяліцца. Ну, просто па ўсім наш дзень. І мы пачынаем. Ну, пачала як трэба. Тут табе і надзвычайная бадзёрасць, і аптымізм, які цераз край пераліваецца. А цяпер трэба неяк па абстрычцы змяніць піянерскі задор на кардынальна супрацьлеглыя эмоцыі. Эх, увогуле страшна, не люблю казаць. Бывай страшна, але вымушана. Літаральна ламаючы сябе, я кажу, бывай пяцёрцы нешчасліўцаў тыдня. Вось каго вы ў свята пазбавілі. Дарагія янкі, да сустрэчы! Бо я и молодая, боюсь наговору. Не менш дарагія наві, і вам на развітанне машам ручкай. Сергей Лапковский, и ты успейся. Даліна шумеў цёмны хай, прыхожу, дзяўчыну казак пакахаў. Па-за гульнёй Дмітрый Ліс. Багаварам камень ляжыць, багаварам камень ляжыць. І владу вы не ацанілі па вартасці. Бываюць у жыцці засмучэнні, але ж без іх мы б не ведалі, які можа быць смак прыемных нечаканасцей і сюрпрызаў. Хто-хто, а чарговыя новабранцы хіт-парада са мной пагодзяцца. Паглядзіце, хто прыйшоў. Не пакіньце навічкоў у адзіноце. Як-ніяк сёння свята. От понятелка до понятелка, от понятелка до понятелка, от понятелка до понятелка. Гуляешь меня, я ж забуду еще что спевать. Вот. Понял. Дайте мне, дайте, жить, как
А дайте мне, дайте мне тарелки. Одну чарку дайте, каб я посмелела. Одну чарку дайте. Другую чарку дайте, каб повеселела. Другую чарку дайте. Третью чарку дайте, каб я поспевала. Третью чарку дайте. А четвертую дайте, каб потанцевала. А четвертую дайте. Пятую чарку дайте, каб я была дужа. Пятую чарку дайте. Шестую чарку дайте, каб побила мужа. Шестую чарку дайте. Сему чарку дайте, домой отправляйте. Сему чарку. А дайте мне, дайте 7 чарок горелки. А дайте мне, дайте 7 чарок горелки. А дайте мне, дайте 7 чарок горелки. Зима з летом встречается, зима з летом встречается, лето у зимы пытается. Як ти, зимка, зимовала, як ти, зимка, зимовала, ті людей не баловала. Зима лету и отказала, зима лету и отказала, что людей не баловала. Всіха була, а пронала, всіха була, а пронала, всім людям здоров'я дала. Капу поле работали, капу поле работали, под сенёшком не лежали. А кап сеяли пшеницу, а кап сеяли пшеницу, яше всякую пашницу.
чия то покоси, ой, чия то ніва, чия то покоси, чия то дівчина розпустила коси, виправляла маті сина у солдати, виправляла маті сина у солдати, молоду невесту полі льон і рваті, виправляла маті сина у солдати, молоду невесту полі льон і рваті. Я нарвала, рвала, льону не дорвала. Я нарвала, рвала, льону не дорвала, а наступив вечір, тут Поліни стала. Ось пройшов годочок, другий наступає. Ось пройшов годочок, другий наступає, а на третім годі син матір питає. Ось пройшов годочок, другий наступає, а на третім годі син матір питає. Ну што, як вам чарговая пяцёрка шчасліўчыкаў? Што да мяне, дык я у захапленні. Была б моя воля, я б і гэтым, і тым, і ўсім знайшла б месца на 10 хіт-парадных прыступках. Так усё арганізавала б, што ні мітусні, ні штурханіны б не было. Суцэльная радасць і задавальненне. Толькі вось праблемка ёсць. Ад мяне не залежыць нічога. Вы і толькі вы вырашайце, каму запаўняць прасторы чароўнымі сянунотамі. Ну і вось яна, ваша цудоўная дзясятка тыдня. Такім чынам, першае з канца месца на ім, як мне здаецца, ўжо не вельмі утульна размясціўся. Ну, хто, як думаеце? Падказваю, гэта гурт. Класны гурт. І песня класная. І галасоў за яе шмат аддадзена. Шмат, але ўсё ж недастаткова, каб у лідары выбіцца. І гэта гурт «Неруш». Крамповое колесо, колесо, выше клена стояло, стояло. Выше клена стояло, много дива видано, много дива видано, видано. І шли дівки через двор, на їх сукні як макцвет, як макцвет. Стали сукні палаті, а дуброва зяяті, а дуброва зяяті, зяяті. Стали дівки гасіті, гасіті, цебрам воду носіті, носіті. Скільки у цебрах водиці, стільки у дівчат правдиці, стільки у дівчат правдиці, правдиці. Де плавала кладочка, кладочка, там стояла павочка, павочка. Кремповое колесо, выше клена стояло, выше клена стояло, стояло. Караскаемся далей, дакладней, вышэй. А вышыня, скажам шчыра, так сабе, калі мець на ўвазе магутную постаць асобы, якой вы 9-ю прыступку нашага хіт-парада выдзелілі. Ну няўжо Аляксандр Патліс большага не варты? Прыхільнікі, вымова вам занясеннем у хіт-парадны дзённік. Выпраўляйцеся, прашу вас.
Заходить в окна, поглядає, павлюк на ганулю скоса позирає. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Як тається тера, школя стать не хоче, гэтак моє серце за тобой лякоче. Як я колеса, что летать без мази, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Як я колеса, что летать без мази, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, высок же высок, я клопать на печи, а ты мне все кажешь, что я не до речи. Куплю тебе цебар, поставлю ля хаты, хай тебе напомнить, что я не женатый. Куплю тебе цебар, поставлю ля хаты, хай тебе напомнить, что я не женатый. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Восьмое место. Тут такая ситуация, да и так собі ситуація. До Олімпа яшчэ ой, як далёка. Але Кейсі гэтай адлегласцю не спалохаеш. Кейсі гэту адлегласць хоп-хоп-хоп і хуценька б пераадолела. Калі б вы яе патрымалі як след, калі б сабраліся грамадой і як прагаласавалі за яе, вам зрабіць гэта зусім не складана, а дзяўчыне было б ой, як прыемна. Вечорами золотом аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную
Але олімпійський штурм больш паспяховым быў і для Віталя Пракаповіча. Вынік бягучага тыдня мінус некалькі пазіцый. Але ж спявак не так даўно з'явіўся ў нашым плейлісце, і ў яго, напэўна, яшчэ ўсё наперадзе. І народная любоў, і ўзлёты, і пераканаўчая колькасць галасоў, і найвышэйшыя прыступкі. Віталь вымушана папярэдзіць. Балючыя падзенні ў нас таксама здараюцца. Улагоджвай паклоннікаў, калі хочаш сінякоў пазбегнуць. Сёння Віталь сёмы. Саченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Садочок, червоную руту рвати. Ти не заболіла, ні набила мати. Зустрічай з рушниками, приїду сватами. У неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами. У неділю я раненько. Свети височенько, показуй стеженьку. Везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Не губляла марна час сям'я Корбут з Бярэзінскага района усім составам за Валянціну Альшанскую галасавала. Думаеце, ім не трэба до Нового года рыхтавацца, падарункі набываць, святочны стол прадумваць? Але ж дзеля любімай спявачкі ўсе справы ў бок адклалі і галасавалі, галасавалі, галасавалі. А калі б усе фанаты Валянціны падобнай самасвядомасцю вызначаліся на бягучым тыдні, о, што было! А пакуль Валянціна Альшанская 6-я. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька,
Любовь не запала, кровь не вода, любила милого, а теперь беда. Любила милого, а теперь беда. Любила милого, у войска поехал, я себе другую, лепшую знайшов. Я себе другую, лепшую знайшов. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Без выкарыстання адмысловага альпінісцкага прыстасавання да сярэдзіне парнацца узняліся. І не быць нам тут у адзіноце. Гурт Павал, вось хто сустракае нас на зайздросным месцы нацыянальнага музычнага рэйтынгу. Крок наперад, два назад. З такой хуткасцю рухаўся калектыў на тыдні. І ў выніку з 3-го на 5-е месца перамясціўся. Але нічога, прыхільнікі хуценька выправяць становішча, праўда? Все пов'яло, а де травка зеленей. Ніхто мене не жалеє, приди, милый, пожалей. Ніхто мене не жалеє, приди, милый, пожалей. Тебе мила, да не думаю я брать. Через месяц, через другий собираюсь покидать. Через месяц, через другий собираюсь покидать. Наш музычны марафон працягваецца, і 4-е месца мы запрашаем заняць Яну Старцеву. Цішэй, ваши аплодысменты аглушыць могуць. А мне слых губляць ніяк нельга. Я за Яну ціха, але шчыра парадуюся. Толькі папярэдне дадам. Яна і ад больш высокіх пазіцый не адмовіцца. Памятайце пра гэта, паклоннікі.
Пляцоўку, адведзеную пад 3-е месца, тэрмінова давялося павялічыць. Гэта каб усенародна любімая троіца камфортна сябе на ёй адчувала. А камфорт яна заслужыла. Пытанняў няма. Оксана Вечар, Кирилл Ермаков, Максим Осипов – бронзовые медалисты тыдня. Не спалося, моладі, не драмалася, приснілася моладі, милая рука, приснілася моладі, милая рука, прочнулася молода, милая нема, прочнулася молода, милая нема. Некалькі слоў пра серабро. Вучоныя высветлілі, серабро здольнае павысіць гемаглабін і умацаваць нервовую сістэму. Здымае галаўныя болі і мігрэні, супакойвае нервовую сістэму і дапамагае пераадолець стрэсы. Вось ён сакрэт майго выдатнага самаадчування. Серабро ж, дзякуючы вам, маё. Ой, Павла горлица лебяду, ой, Павла горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, і вміг на яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго. Идите, горлику, не журись, идите, горлику, не журись, на чужие горлицы не дивись, на чужие горлицы не дивись. Див-див на сяло, і вміг на яго, яна любка яго, яна любить яго,
святка абвешчана. Паглядзім на выдатнікаў яшчэ разок. Гурт «Неруш» 10-е место. Выше клена стояло, много дива видано, много дива видано, видано. На 9-м Александр Патлис. За тобой куча, які колеса, что летать без мази. Я до тебя прилип, як свинья до грязи. Чарами Кейсі, 8-я проступка. аж до ранку вишивала дівчина вишиванку. Ти місяченьку, Віталь Прокопович сёння 7-й. Свети місяченьку, я перейду річку до дівчини на всю ничку. На 6-м месте Валентина Ольшанская. Что люди говорят, то я не боюсь. Гурт Пава у рейтингу 5-й. Яна Старцева 4-я. Гляну на другое, мое сердце ноет. Приснилась 3-е место Оксана Вечер, Кирилл Ермаков и Максим Осипов. рука, проснулась молода, милая няма. Проснулась молода, милая няма. Ой, пала горлица лебеду, Серебро у Ольги Сатюк. по воду посылала горленька по воду. Див-див на село. Іспанскі мыслитель Бальтасар Грасіян яшчэ ў 17 стагоддзі напісаў: «Чым меней слоў, тым глыбейшы сэнс». Кіруючыся парадай знакамітага мыслителя, скажу коротка і ясна: Леся Кодуш, Слава Нагорны. Першыя, но ніякай інтрыгі. Летел буран молоденький, террас сялён сад. А в тым саде размаўлялі дзеўка і казак. Ты не выйдешь, дзяўчынанька, замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Отказала дзяўчынанька таму казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло сонца за ваконца, за зялёны сад. А ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Зайшло солнце за оконце,
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.3belарусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.